Izdvajamo od legendi 90-ih Bojan Petrović u Speedo gaćama kojemu je donijela tetka Romea Savića iz Trsta. Skače sa Gospe od Škrpljela u pozadini. Ako se zagledate možete vidjeti Voju Amerikanca koji se popeo jednom rukom na sten od 1800 metara i Žuću i Batu Trlaju koji se slade kuvanim kukuruzom pošto im se Kremisimo istopio. Idu da ga skinu pošto ne zna da siđe. Gore. Što popeo jednom rukom na 1800 metara. Ako bacite pogled ka Stolivu možete vidjeti Staneta Dolanca dok maše Arkanu i Džambi koji jašu bananu. Džamba se posle naljutio zato što su mu uzeli šlauf Pink Flamingosa i dali ga Ranku Rubežiću. To je bio i početak svađe njega i Arkana. Sve ovo zabilježi u svom romanu Legende na plaži Mića Sovtić, koji je tada bio veliki šampion slovenske plaže u jahanju magarca, ali unazad, da tamo ti glava ti gledaš ovako. Volim što ima ljudi ovako se šale na ovaj način, da ljudima ovoj omladini predstave kakvi su stvarno bili ti momci 90. A ne tamo prave od njih neki kaj vitezovi, ovo ono, bilo i vitezova i njih, ali ne može šta, zašto su neki reći da su svi, a to je procena 2%. I zato volim kad se ljudi ovako šali. Ovako treba omladini predstavljati ove legende 90-ih koje im tabloidi hvale, koje im neke Facebook stranice hvale. Prave od njih ljudi. Jel ima neko od njih da je preživio 40? Jel su oni stari momci? Nemojte to, gledajte. Evo vam recept, momci. Ako imate sad 20 godina i vidite da su neki vaši drugari počeli nešto nedozvoljeno raditi i kao oni su veći mangupi od vas. Samo zapamtite taj moment. Gledaj i pratite. Gdje ćete biti za 10 godina? Vi, a gdje on? Koji 10? Za 5 godina ćete shvatiti, vidi onaj što mi je to pričao, bio stvarno u pravu. Jer se onaj poletio, a sad je on dobio 20 godina ili je otputovao da miriše ljubičice sa druge strane ili nema treće. I onda pratite takve, gledajte da radite pošteno, bolje ići polako na sigurno nego na veliko, a ne sigurno, jer takva su vremena previše i hoće to. Jedino ako ste baš osjećate da ste rođeni za to, da krenete tim putem. Ali tad vam je moj predlog da sve ljude koje poznajete skupljate, o njima zapisujete kući, o svakom šta sve znate. Kad sutra on okrene se protiv vas, da možete vi to ispričati. Ne protiv njega, već za njega. Valjda sam bio jasan. Deco, klonite se kriminala, živite pošteno, živjet ćete duže i više ćete promjena u svijetu gledati. Ovi što to na brzinu ovo ono, oni pratit ćete generacije kako se pojavljuju. Svaki 2-3 godine pojavljuju se par njih iz jedne generacije i ono, a vi budite mudri i učite. I zanat neki da znate. Dočekat ćete 50, garantujem.